Turabasuhuza nshuti bakunzi ba Alpha Channel tubaha ikaze muri iki kiganiro twabateguriye. Umutumirwa wacu w'uyu munsi akaba ari Mzee Muhire, umuhanzi gakondo ucuranga inanga. Akaba agiye kutugezaho bimwe mu bihangano bye anatuganiriza ku bijyanye n'iki gicurangisho gakondo gisa n'ikigenda kibagirana. Muri iki kiganiro muri kumwe na Chantal Namukunzi. N'abatindiye rero reka mbareke abanza basogongeze maze tubone kugenda tuganira. Reka mbareke mubanze mukurikira aka karirimbo. Turatashi iwacu mu Gatanga, turatashi iwacu mu Gatanga, turatashi iwacu mu Gatanga, turatashi iwacu mu Gatanga, imbunda n'iwacu turatashe, iwacu mu Gatanga, imbunda n'iwacu turatashe, turatashi iwacu mu Gatanga, ku murangi wacu turatashe, ku murangi wacu turatashi, ngo mwiriwe neza turatashe, turatashi iwacu mu Gatanga, n'umakanika wacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, ngo rukunda mwiza waje, turatashi iwacu mu Gatanga, nakunzi nawe turatashe, turatashi iwacu turatashi, nakamasa nawe turatashe, turatashi iwacu turatashi, dore abana bacu mu Kamoni, turatashi iwacu mu Gatanga, ku kabari wacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, ku mukono w'iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, yemewe mu mikenke iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, mu turambi iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, turatashi iwacu mu Mirunda, turatashi iwacu no mu Bikubi iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, nguhumura ndaje nturewe, turatashi iwacu turatashi, yemewe nguvumera wanka we nguvumera, turatashi iwacu turatashi, nguhumura wanka we nguvumera, mugashashi iwacu turari, uzi kurinda mana uzi kurinda, yemewe mu Gahweri iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, yemewe mu Gahweri iwacu turatashi iwacu turatashi, mu Minembwe iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, mu Butigiti iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, Pirumbi iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, yemewe mu Gitashi iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, ku Gatongo iwacu turatashe, turatashi iwacu turatashi, dore abana bacu mu Kamoni, dore intwari zacu mu Kamoni, dore iwacu heza turatashe, na Nyamari iwacu turatashe, no mu Burundi iwacu turatashe. Muraho neza Mzee. Watangira wibwira abadukurikiye ukababwira aho utuye ubu, aho ukomoka, uburyo watangiye gucuranga inanga n'ababikwigishije. Urakoze cyane. Icyambere maje kugushimira kuko nyine tekereje kuko twibwirana tukanamenyana mu biganiro. Yewe amazina yanjye nitwa Muhire Amoni, kabandi umupasitori, nkorera muri Gospel Assembly Church ikorera hariya Kimironko,
nkaba ntuye mu nkambi ya Nyabiheke, nkaba ndi impunzi kuva Kongo, nanavuye muri Byura, niho nabaga muri zone Moba muri Shaba, aho niho nari ntuye. Turahunga, duhunze biba ngombwa ko duhungira mu Rwanda, niho ndi mu nkambi ya Nyabiheke, nkaba ndi umucuranzi. Kandi uyu mwuga wo gucuranga sinawigiye mu Rwanda, n'umuco gakondo nigiye muri Kongo iwacu imurenge, ahantu nari ntuye mbere kuva kera ni hariya muri za Kamombo. Nicyo gituma nkunda no gucuranga ndirimba mvuga Kamombo, nubwo ariyo irimwe ibikorwa bijanye n'indirimbo ndirimba muri iki gihe, ariko niho iwacu, niyo gakondo yanje, niyo kavukire yanje ni Kongo, muri collectivité ya Tanganyika, Mboko, izone ya Fizi. Ndi mvukire yaho, ndi umukongomani, nkaba ntuye muri Nyabiheke mu buhunzi. Murakoze cyane, uwo niwo mwirondoro wanje, nkaba ndi umucuranzi w'inanga gakondo rwose. Ndayize ndi mutoya, mu mwaka 67 niho natangiye kuyiga gahoro gahoro, ariko muri 71 menya kuyicuranga neza indirimbo zose z'urusobe. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndi umupasitori, ntuye hano Nyabiheke mu nkambi. Iyi nanga ducuranga haruguru navuze kuko nayitangiye nkiri umwana kubera abasaza biwacu barabacuranzi, kandi wari umwuga wa gakondo ukundwa n'abantu bose b'abakongomani b'abanyamurenge. Umwana wese tungana w'icyo gihe yaracuranze. Icyo gihe turacuranga cyane, ni igihe cya kera abantu batangira n'ubukirisitu, indirimbo z'ubukirisitu zaje kuzamo nyuma, ariko twabyigishijwe n'abasaza twabanaga mu biraro. Wari umwuga wo gucuranga kandi mwiza cyane, niho cyo gihe tubyize, twiga gucuranga, twiga kuririmbira indirimbo z'inka, abantu mu bitaramo, mu makwe, ahantu hose tukabyiga kandi bikagenda neza cyane. Nicyo gihe twagiye tubyiga kuri ba sogokuru. Murakoze. Murakoze cyane mzee. Wowe nk'umucuranzi w'inanga waba ubona ari uwuhe mwihariko ifite uyigereranyije n'ibi bicurangisho bya kijyambere biboneka muri iki gihe, mu buryo wayikangurira abato kuyitabira no kuyikunda? Icyo mbona bitandukanyeho n'iri terambere ry'ikizungu, nuko natwe twita ku by'abazungu cyane, ibyacu tukabisubiza inyuma, ariko byose bivuga neza kandi abantu bakabikunda. Njye ndabona kuko iterambere ryacu ntirikwiye gushingira ku bazungu gusa, ku bikoresho by'abazungu. Abazungu batubujije byinshi twakoraga, n'ibi ngibi barabibuza, ariko ibyaba byari ngombwa ngo tubikomeze, kuko ni umuziki kavukire werekana umuco w'akavukire y'abantu na gakondo yacu. Ubundi izi ndirimbo uririmba zaba ari izawe uhimba cyangwa ucuranga iz'abandi? Ese waba wibanda ku bihe bihangano? Ni iby'umuco gakondo cyangwa n'iby'Imana, dore ko wavuze kuri pasitori? Yego, nizanje nihimbira njyenyine ku giti cyanjye, nijyo zihimba, nta wundi umpa indirimbo uba ari ncuranga. Harimo n'iz'abandi mu ndirimbo za kavukire twaririmbaga kera, ariko nkizi ncuranga ubu nyine niyo nihimbira ku giti cyanjye, nicara naririmba mu mutima nkumva irazamutse nkanayicuranga, nkumva igiye no mu ntoki mugabo. Zose ndazicuranga, curanga izisanzwe kuko nta mategeko azimbuza, n'iz'Imana kazicuranga,
zose nta mbi zibamo, zose ni nziza, ndazicuranga zose. murakoze cyane. Inanga ko mbona mu banyamurenge idacurangwa n'abantu benshi, ni iki wowe cyayigukundishije cyatumye ukomeza kuyicuranga na bugingo n'ubu? Nuko yangiye mu mutima bituma nikomeza kwicuranga na bugingo n'ubu, kandi byarankurikiranye n'uyu munsi ndacyacuranga igicuku kikaniha. Ngihaye ncuranga ndirimba indirimbo z'Imana, ndirimba n'indirimbo z'urusobe zo hirya no hino. Iyo numva inanga niyo mvugiriza, ndavugiriza mu ndirimbo z'inanga. Cyo cyatumye rero njyewe mbikomeza, kandi nyine ni umwuga uba mu mutima, ni ubuhanzi, ni uburirimbyi biza mu mutima. Nicyo gituma n'ubu ngubu njyewe nkibikomeje kugeza n'uyu munsi. Murakoze cyane mzee. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni iki wabwira abato ku bijyanye n'inanga, dore ko ari igicurangisho gakondo gisa n'ikigenda kibagirana? Abatoya ba none baragoye kugira ngo umuntu akibabwire, kuko ibingibi byose bagiye babita bataye umuco. Uko bataye umuco w'ibindi byose n'uyu nguyu barawutaye. Keretse bakagira nk'inzu y'uruganda tukongera tukabacura. Ariko abatoya bose dufite muri iki gihe barayikunze inanga, ariko kugira ngo bayimenye niyo bayifashe ubona bayifata nabi, kandi bakabyita iby'abasaza nyine. Abiki gihe baragoye kubahindura. Ntawe uzi ko twabivuga, ariko iyo hari umwuga, ahantu hakorerwa imyuga, tukahajya tukaberekera tukabigisha,
urumva bakwiga kandi birashoboka kuko babikora ndetse bakanaririmba bitonze mu bwitonzi mu buryo bw'umuco gakondo. Ariko abiki gihe bataye umuco, sinzi nimba byashoboka biti. Turangiza ikiganiro cyacu, niki wumva ufite ku mutima wasaba sosiyete muri iki gihe ku bijyanye n'iki gicurangisho cy'inanga gisa n'ikigenda kibagirana muri iki gihe? Urakoze rwose. Icyo nasaba kuko umwuga wacu, umuziki kavukire wacu udakwiye gucika burundu. Nasaba kuko abafite ubushobozi bashobora kureba ahantu twahurira tukiga gucuranga, tukigisha abana gucuranga, bakabyika mbese bikaba ubwarimu. Icya kabiri, hakabaho ubufasha bw'ibyuma bw'indangururamajwi, abantu bagacuranga neza, atari gucurangura ku masafuriya ngo turiko turacuranga ducurangira ku isafuriya ngo n'ijwi rizamuka. Bakadushakira indangururamajwi, bagashaka ahantu dukorera, tukakorera nyine ukaba umwuga mbese nk'imyuga yindi yose isanzwe. Ndumva rero ibyo ngibyo ari byo twakangurira abafite gutera imbere, abanyabwenge bacu bari imbere, abafite ubufasha bakadufasha tukabikora kandi babishyigikiye byoba byiza cyane kurushaho, kuko ni umuziki mwiza. N'ibindi, hari n'ibindi bicurangwa nk'amakimbi, bitagira ngo ni amakimbi, nk'imiduri, ibyo nabyo birazwi, bigacurangwa mu buryo bwacu bwa kinyamurenge. Natwe tukagira gakondo yacu izi gucuranga no kuririmba, yerekana umuco wacu. Ibyo ngibyo ndumva nta mategeko abihana. Murakoze cyane. Turashimira cyane Mzee Amoni Muhire watugejejeho ikiganiro cyiza kijyanye n'umuco gakondo wo gucuranga inanga. Turabashimira namwe bakunzi bacu mwadukurikiye muri iki kiganiro, tubasaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bihore bibageraho bwa mbere. Mwari kumwe na Chantal Namukunzi. Murakoze naho utaha.